So uketwa ikiveti twase momeka lava sata twase lovika no Mombasa na kiveti kiukichoka nomba balakine chagwa pasa nego 1 2 3 is it advisable pasa kuthiwiwe kanomba wa kiveti kiuka kivoye masikendo kila wawe tai und wambe tikindu unique etwitawa mabinda maingi na wewe ukitha kiveti kiuchoka cho ndo I lothi either you don't go kana wose mundungi moinake mudinake wose pastor ngi kana mukau mudinake mapasta kindu kilangu ndo weta pia mapasta alame udhimu yathabu utembelea shirika kindu jambe policy yakwa ya visitation na siandu katinda wendete kwa shirika kila now and then nikabama kwa kaubisi ndio maboy mundu anapata church that is na biblia zaona kwa murui waku watinda wendete kuno asianda ya no bother when tukatinda wendete to visit chao every now and then ni wathi kwa mushirika ukoa iwe nguku and all that na if that possible unless bethi na we musiusu etha mume wa mukibeti jundebo enda na mutumio nge wa kanisa kana uthi na mukau tukathi we weka malbinda maingira batoneka visit muzuzu muzee ebo nika nango kuizuja uwa muyonake no kwati muyonake ona ndukaenda taini muno ibeti kustembelea obisini ndo zange makanisa amala pastor te secretary uze uyoweka obisini weza ukabubuta kwezindu ingi ngito muno wasebeba ati usio kwa that's one very important thing mama la kila samu kwita pastor kwenu musea teko olangai na no usio pia atre ama pia ibetimu ino ichi that she said your pastor or style okay there we umutea na no usio pastor kama na ndo ngina utewa utewa na yena no utewa kwatu kwa it's very important na pia ti usio pastor uturaise kulika muno mpaka kwa mama ogethia malika na muno onetha baki ndo mindeze nondo onetha baki ndo mindeze musee wake nukwambia kuigwa kigweu nake gotinda okake na no mukosea nukuigwa wono ndo we mundu ume nake no mundu ume na pia muno amama imba wiki afona we muime we basa ndukone pastor ko muthe muno katinda nake ma pastor mo pia no membe ona mathina mo nitona kwethona thina wake okuya kwake musi na wabongo we kayonguku na iyo inge ngona kwa tusubie ubako wangai mu mangai masubiwe mwika mali jechao mitekoni kula mataili tolika lakini pastor le nguku paithina na ti lazima uwe kugwaku no utuma neka twa kwake uwe muka paithina mwisiza ngi tu present ikindu ko kindu kithuku no situ no ni munenge tunda ya kuyo pasa kindu kilata kwendo weta bani kana ni munenge tunda ya kui ile nenge twa sema misi that is a fact na konda izati tukwita zindu tofauti ni tukuithikisa bawa ise mutumiane wenda yake pasa wenda yake no long nda yake patipa ngona pa mutu kwasia ola wibono wakana ni mwapiti sembe muno na ni okuona asema igwe wo sema na wo to kama bingu ya bawe igwe mego wa mwingi muno tumabingu kama bingu ya bama nene tulio meiwe won ndui wanosi wane nane no na wia aza to yokiani mapasa mai tuna matunenga ene na hizo tu watu gane nako kumanga inai lakini beki ndugu yangu ndatumia mailewe first of all atumia inge kitumi kimu pia kituma ama pastor mende kama nunano nundo pastor no kwethukisia na kani mende teithukiwe mena mathina na masisia methiano ndwisi pastor mangini ma training to kwimba meatai na kani mende ta mundu matana withukisia kwa usangi me kwithukiwa makethukisia muno na nundu achuketha no wende kana no ane wechao na ni wane wandaya kwa pia onase pia mwithukisia ya mukau mwono mwane wandaya sienu lakini twaisi pastor na wandaya yake ta pastor ta pastor na mutumia
mume wa mundu aine wanda yela yake ta mume wa mundu ando asiwe maikese ku compare nigwa kilo mwena roles ila si yake na lakini pia ndukatukewa ukawea o pastor ngweweka ona mutumia waku sa ingi oko muziatha anaisabali ya lita tu mudhoche na chao nakakuko ewe no wapi ka chao no wapi go kwake Mase ni ndakanyia zai. Mapaza mwana kama bata mwana nguko lakini. Tekwaza. Ekona tonene yangu tonene ambaka kali kauka kamete. Nguko no mindu no kwa. Izo yo point ya kwane lige ne change. Ndio ndwe nguko ne wendo benaitie station imo no. Mbaka kali kemuyo, mbaka chao yani kali kaka. Lakini twaze pia pasa na. Na sina chiki kuwa mutiozu chagela mu yani chuwa chiki za mele ke lakini cha pasa mani kiongela wakivu. Uko pasa lengi tu ndembo. Hawana. But natwazi Yo kona sema kiwa. Natwazi mpasta makatuka makanenga wa chiki choka. Kwikundu na pastor ande we taipa wethi andu momona makwete sindu ciao ya mboso na chao ni makoteria muno aye pastor ande mbesa nundu ngondo cha sana skulu chao ande we sindu ona pastor no atawazi hao mwekuyo aye no by the way it's a fact nundu punde bo muzala wowe bai bandu bangi nino mpaka ngatete ya mapasta especially mapasta makuyoka amba masi makuna we wivina pyu ni sandu maimanya mapasta suma kuna we wivina muno pyu na no sio makane wanda yasio lakini manengo ila sio ta chao tamapasta be point tena lakini mwezo banangia tio nini wede ndo wa mapasta ana nguko na je so nienda kwa sia hii nini zibe konzani ya mapasta naka sainge konzani ni genuine lakini ningwenda kunenga the perspective wengi wanawaza mambo Biblia ningeleka nyombinge pio na ona in practice ukathima kanisa ni maingi both koi lobby kana tauni no shago majority members with the anaka membership ya umeithia most times ithio wayaka na nundu waju ando aga aingene mama gwidaraji na jao na pasta kwe aume is the point. I think that is the reality ono gari kanisa ni we ula wenda kwa ala twenda makanisa ni akani mama ingi ukatala akani mwa ingi ko ando ala methi kwa mapasta na mathina na naka number 2 akamena thina ni mesi kumanda utethio kwe aume mundu mugethia na mathina masiana mathina ma mutwano wake na ni mene pasta kana anybody else not on your materia akani manena guzu thina cio mitukangi we aume ko nundu waju we thia pastor audience mage ainge naka agano mo gwikile metho ja pastor ko misi tila hizi mundu ume kuita pastor kwake yuko hizi ndio kwa try la kwa aume wanatia bingu kangi aume meko the do bingu ka ona go kuthoja meize ba kuthoja nundu aume relationships ya aume ni tofauti wazi Biblia ni for example ona alama masave ya Yesu amilwe mugomo wala we Yesu wa mauta very expensive na many other examples was on Biblia Yesu agwa ando alama ndio mondiscover mbwane naka na mea wa maumize mali ijao ibata ko akakunenga de kwa we wanga ine kindu chatene ona Biblia ni ndio an examples ona Yesu asiawa andalama do ya I mean kwa akaingie na throughout ministry ya Yesu be akaingitwa na examples manenga na makanenga na zindu sacrificially eka Yesu gomino kele be mundu mugo wake Elisha kana Elijah I think Elisha one of the Elishas in the Elisha kana Elijah the Shunammite woman una waizie naona amathuko miwanga yo na Elijah ezela ba throughout yoza balenda za kutaba ni obo na mundu mugo nundu aina mali mume ugwe yauma ba I mean wisdom is you mamundu mukani ya mume ni twake jao ni twake kasumba ka muthukumio wangai nikana aendete otabani obo ezilaba akakwata abandu ba uthumwa ndeto icio nzengu tena ni asia ali akanjeterali even ona Bibiliani ni magothete kwithia na ngoo ya kutethia maundu ma kanisa kana maundu ma kingai right from ibinda ya Yesu ibinda ya prophets up to today kwa au pia ni maile kuelewa nundu wa ulondu akamombe generally ni
ni magodha akwinenga na mituki na ni magodha kuthi mituki kwetio tethio na kwenda gutethia ku ni twailegelewa from that perspective nikana wona mukau and then we yumize gutethia pastor kana gutethia kanisani ndukona motivation yake te jau te u pastor kana te maundu angi lakini amo with the genuinely mendo tethia na ndikwa zingu tetea mapasa nundo inaona ta imino saingio na kwa mama katweka too much ugera medita kile binda kazimu pastor nienda pastor nienda ndomboe pasa mume wako pasa siana no bika hapa ndo na gungeta ni comfortable ukilangwa pia kulagu yaka leo nani kama pasa ni muigu au ndo yila ipasi hizi mozi atina tsite mara ukaka nani wako no tuko za monza hapa zoka tuboye pe 1 2 3 Mazi neko tangemea with the time nozo ya lakini pia be and with the eye kila binda Mazi is calling Monday Mazi is calling Tuesday Mazi is calling pasa ai uzanga kwani Mazi udhe nazi yake no ide la wakana Mazi calling kila binda Mazi calling yo Mazi ona aka pia ni ndio sisi ai amena burden ya buku mianga ndio zako ya na burden January to December nundo ona kwenda we na wale itoka poa sana nazo tuko no huko ni desimo oyuma yemo mazeze na tondena ndo yakani itoka po na sana nazo tuko na yima baza me weakness yenge tonda lea maze ni uko nazimu kana keka wewe ukatia nezwa na mwana azembete hapo mazi uza inge agano mai leo balance mumanye mapasa amutinda amwetete umeona mesi kana wina abantu mozemba mugwenda outing kwanza zia bikola aigwa lazimo ogewe zabali ya thena kwa niaba ya mapasa nangi kwanza yuko niaba Iveti mapasa zaingi pe washirika mama biko bantu be utomezi yango nondu wethi ya mundu si January nenda pasa na wizi kingi meka ama gauthatia ukasebete pasa na akona gwekonza yes ma'am na ila ukida pasa ukida bingo ita moko kwanza endo muhaga akona agwe kwanza gogo ndo kugethia mheshimiwa you saying I thought I mean una mwana wanda yeko pasa by the way and then if the two are one and then na pasa we are one kwani kuhage ndi ile hage kila mundu I mean, it should be uniform. No, you are my friend. Saingi mweleo balance. Tafadhali, na unene itakuwa niaba ya kama pa agindwa mzembi pasa dani tina. Kama itakuwa niaba ya azu. Kama utabia pe Iveti mwezi ya pasa wewe ama smile ba publicly. Unene itakuwa kwa niaba yenya kola ni mukapa. Kwanza inya kwezo mugodi anaweza saingi meza akuume yango. Magilete kinondo. Sinuni mekwenda dhati ashirika. Mekwenda kwekana tamakwa nanga kilanga hiyo kweka lakini mozi au pasa kumando kana gatike ni wiya wa lakini zengi babika abandu ke andro nenga ibando andro ane mogie muno tawala ashika ne balance onetha no gwenda hotel ya pasa wakuka na no gwenda hotelwa please balance second base ndumo ashirika especially Iveti na brand hotel ya base ndumo mweka one ukethia onetha we genuine ni utuma muka pasa ona ta we no ndonge for example pe mama momulikana twa yenga muka pasta ambia Iveti gini one toketha kile binda kitinda ake kunete mume ti pasta every other time either gonna ka message so anzo calling kana ka message from so anzo the next thing mume ayoka nyomba na suti na mpaka sati yumia balabe nengiwe ni sister Masi yu mama ambia ingengali madoa tumbanga azuma kanisa ni lakini unangali tithi na Masi kangu tabia sindu imo very personal for example ila othi uwe mutumia wakwa suti no muwe yato ekundo yambe nale wo wamanyiie size yake ya kiuno ndi cho utabizie na ndangodia aye na ndangodia cho akutabizie ninge na wewe maanisha kokotenda wendie ku bless pasa na wakatika ineno sio kukatika nini amugolia size yake Masi I mean ni aziale ona ko uya pasa zuti tidena ine madoya wamo lakini sio ndimo wazi ndimo very personal especially mundu wa opposite sex ende mundu zu ena mukaka na ena mume for example na nienda no zainge andre mona amaka Iveti mapasa stay insecure zainge put yourself in my shoes or you omo ngo kana linda mosi na ndimo eno wewe ni brother so and so no afraye